Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dia kung pamanayari na rin nawakan na makapagulalang ko na sa irwin na guguna pananadeng. Nadia kang kunay di pililang nadi kukurma tasang kutuwa area kan. May kapurnaman o panimbang ko na inumbo na dasaror so kalalamiran ako ingidiranaw. Naala di habibiyakan na si masampurna ko ikadua mana na nga ilano yan. Ada saror ke prinsesa Hanilab. Nati kurung kung pamanang kaya rin namin na ipilay lang amin na di kukurmat. Ko papakalipatan na gusto pakatadaw. Ang kano-kano ko na ubat tuman, iba sa pupuririwada. Nakakambuningan niya na so asala ini lumbar atong lubu panagayan. O asalan tanuman muna asampat tinupaganay. Nakati ko ng mga dato ng mga baisa, tetangkay ni ubod na sa sudisa. Wassalam.
suau pengenatan tadian nikmati kau solat ladang nasu besai hari dalam neraka kena takau apa kenalan bersama mata nasa ini asa depan wadungannya takai nuku batu mang rata aku pada siulatang ko dibikang ginawai tidak bersumata tangke di batu tadi toke tar jadi kerende manat ware aku na prinsesa hadina abas padari habibi takrau tadi takrau dasagi nawati ya bibiku inario minenua anak prinsesa hilang anak-anak itu padiri do kau dia kumari kang beling namo sarang dengan agegenatang narasi sinau sinunak anoda maring silade nanad made sinau biatang gede sadar nyari buna pudena karinda namunian anak tangguh di kukere pas besaku pageneri kakungian atau saing arjun uladakun naratagin awamumanda makaya mazinanian kenau manang kena mapikir ama perwau
api dagine Pinagpapantau aku mana kung sa depan manuman Nanadito nakanuno Nakakurada na sa luwak Di na mapikirap di naden Anak ay ginawa na tumay rin ako Ay kabuden Nasawin ang kanagong siya Ako mga dari ako Na idung bulawan Nakamakamulingan ako Saranay Ako maribun sa sedepan wanuan Anama kamulingan ako Dari aku Inuginawa Natigiray Tigirakadine Makapakatali ko mabuerunong dadagan Sa sarang beribu nende